Hadin kajing ïakynduh jong ki Menteri Rangba ke Jalan Meghalaya-Assam Dangshan ban sedang no kajing pynbeit put jong kawat ke baar. Ki teli ki Regional Committee jong ke Jalan Meghalaya-Assam menta ke sengi sajain ke sedang kajing ïakynduh lang ke Regional Committee meeting. Ban sedang no kajing ïakren pynbeit put ki South teli ki Jaka ki badon hakaput ke Riboy District Assam kajing lang ke balalong Assam State Guest House koina dhara Khanapara. Ya kita ki komiti pynbeit put ke Jalan Meghalaya lakli do ba Preston Tensong ubade usambut Menteri Rangba ke Jala kumu chairman ke Riboy Regional Committee. Kajing don lang ki MLA na Riboy naru ba sustenance sotun MLA ke Jirang ba Charles Marngar MLA ke Mawati daman bait lamare MLA ke Umroy ba penyai sinsim CEM ke KHDC balong ru hukum rekod ke Regional Committee URP upade Deputy Commissioner ke Riboy District bat ki ki officer karbai ke Regional Committee jong ke Assam lakli da Watul Bora baru Chandra Mohan Patowari ki bere ki Menteri Sarkar kajing don lang ki officer song gane ke meeting kapor kadwe biji hang ne apo gati ka state guest house pedeng jongi na kalian ke Regional Committee jong ke Riboy rengkat pat ke Regional Committee kabalayalam de ki angut ki minister na kalian jong Assam iwe Minister betul rom ba Atul Bora parwe pat Master Patwari tinggal song meeting mentakas nging la ya discuss nging la ka presentation ya tilai teli ki sektor ka bedung ko gede des damria ka baar ka de ka nongwa mau tamur bat ka balai ka de ka podwa tinggal discuss ka baki DC kila ai la ka jong ka presentation dia ka makadung le sim ngarai bangin ria penduk biang haka arsan trik jong no penai Agos haka bangin syong biang hang ni por janmit pad hadin nang ka haka arpnu trik pada step jong penai Agos ngin le ya ka site inspection ya ka ni ke area ka badai jong ka des damria kata ketika bagi sim ngarai kong bad nang tangin sa persyang nang ni sakmat bad nang ya kendu susu terter haka bangin pendep ya kada field inspection jongi ya ka bedang sa ya ka nongwa motomur bat kumjuhru ya ka baduar nang ta sakawai ka bedang sa kadeka blok 2 kaniru ka bedang sa ka bangin session namar ya ka blok 2 bade da chairman jong the Regional Committee na kalian ka Assam udai duwe pat minister punya ong Pius Sasarika dengan saya kedua baru ka bangin ya kenduk biang menetau lo manisong biang kumni kumiyadon benega join Regional Committee kumiyadon mentakas ni pada hadin nang ka haka arpnu tarik pada step jong ubnai Agos ngini le ya ka site inspection ya ka ni ke area ka badai jong ka des damria kata ketika bagi sim ya rai kong bad nang tangin sa persyang nang ni sakmat bad nang ya kendu susu terter aka bangin pendep ya kada field inspection jongi ya ka bedang sa ya ka nongwa motomur bad kumjuhru ya ka baduar nang ta sakawai ka bedang sa kadeka blok 2 kaniru ka bedang sa ka bangin session namar ya ka blok 2 pada da chairman jong the Regional Committee na kalian ka Assam udai duwe pat minister punya ong Pius Sasarika dengan saya kedua baru ka bangin ya penduk biang menetau lo manisong biang kumiyadon benega join Regional Committee kumiyadon mentakas ni kemau tak wei ngam ong bong bia pun mom bia pun kemau bah hakum kini ki isu kham tam ki blak slemba de ki post nem de ki san post nem tam ban ong hi ban hun lut rum long ban num hun lut rum de ngi sim ya kai ka bahatam namar ko mo pi ngi hap su thu de ki sia la de ki sim ya karai ong pi ngin nam la ban ngim nam la ban resolve ya kan isu ka ko mo pi ka ban na ka wi ka snem kadang mi sinang mi kadang snew de na ka ko mo pi nila ai instruction ru lamba ka discouncil ha ka ba UCM jo ka discouncil UEM milakau balong deputy CM ba persnganu ke don lang ang ne ke wan lang telong ngi ai instruction na kalian jong sulu bahkan pentip lepa ya kitu ki area kitu jaka lengba jong kia discouncil bakin pentip ya girang ma snong ya kisim dan ki sodar bakiru kin le laka jong ka benta ka joki pengnoban ban penting na ba anding lalit mangi ya kata ka inspection ka join inspection do mengisle na ba kan ya bian ti ka kap ka kemau tak wei ngam ong bong bia pun mom bia pun kemau bah hakum kini ki isu kham tam ki blak slemba de ki post nem de ki san post nem tam ban ong hi ban hun lut rum long ban num hun lut rum de ngi sim ya kai ka bahatam namar ko mo pi ngi hap su thu de ki sia la de ki sim ya karai ong pi ngin nam la ban
ngim nam la ban resolve ya kan issue ka ba komo pi ka ba nakawi ka snem kanang mi kanang snew te nakakadaw ko mo pi nila ai instruction ru lang ba ka discouncil ha ka ba UCM jo ka discouncil UEM milakaw ba long deputy CM ba presngano ke don lang ang ne ke wan lang te long nging ai instruction nakaliang jong sulu bahkan pentip lepa ya kitu ki area kitu jaka lang ba jong kia discouncil bakin pentip ya girang ba snong ya kisim dan ki sodar bakiru kin le laka jong ka benta ka jong ki pengnoban ban penting na ba aneng lalej mangi ya kata ka inspection ka joint inspection ga mangi sele na ba kan ya be yan ti ka kap ka. In the joint meeting of the Chief Minister of Assam and Meghalaya, it was resolved that regional committee will jointly visit to the border area and study the ground reality and suggest measures to resolve the issues. Accordingly, we have discussed on disputed three areas, and we had a very good meeting, and we have decided to sit on 25th of August again. And before that, both DCs will visit the concerned areas, and they will do 4 more. After that, on 25th we will sit again, and on 26th we'll visit not all the areas because it would be difficult to cover all the areas. We'll visit Desdimuria site, and today the DCs, deputy commissioners, they gave PowerPoint presentation, and deputy commissioners from our side, both the deputy commissioner metro and rail were present, along with the chairman of the regional committee, who is heading the regional committee of Boku side, Mr. Chandra Mohan Patwari, Honorable Minister. He was present, and Nandita Das MLA, who is member of the regional committee, she were present, and from Meghalaya side, Honorable Deputy Chief Minister, he is heading both the committees, both the regional committees, and some other members, MLAs and other members, officials.